Ebyo nabigambirwe bwa nyuma y'omushaija Ngabirana Augustine kusiima Ruhanga ahabw'okumusyaho kushoma diguri ya kabiri kandi ogasiimiire aha Kereziya ya St Kago mu Bushenyi omu misebembirwe Father Deus. Bwa nyuma ya misa Father yahanangiriza abazaire ngu baine kumanya omugasho gw'okushoma. Ekintu eki wakubasa kuraga omwana wawe eky'obutwire nibwo bwegyese kandi ekitari mwaka obwegyese bwona noba wamuhereza ekisumurizo ekyokutuura amagara marungi omu nsonga. Ngabirana Augustine nagira ngu okushoma kwe nokwenda kworeka abaana be omugasho guri omu kushoma. Wasa kushoma mpora mpora omara certificate oza diploma oza first degree oza master's degree ohendera notungana PhD degree. Ekikuru n'okugira emicwe emirungi omu ishomero, kagira emicwe emirungi omu bantu, kugira emicwe emirungi omu bitongore aho kwenda ebitongore bingi bikubasa kukwatiraho abaana bakaba baine emicwe emirungi kandi baine n'amagezi. Omwana kwari kuba ashomere arebeka ngu yagira eki yabasa kuteekaho kirungi mu kika kyabo. Abingi barire twaroni bashomesa, abandi tibarire roni bine sente bashomesa. Konkiwe kandi oyina akasente kawe kandi okabura kushomesa omwana nakyo n'ekintu kiri munonga. Mwene Augustine ati already wowe nkayi n'abandi abari mu mashomero abarikwera bamwe bari mu universities. Gashakwa Ramadan.